Iya, Pin. Tangkap nih bolanya, Pin. Oke. Aduh. Mantap. Sini kucing aku bantuin. Gimana, Dut? Oh biasa, aku jalan-jalan doang tadi. Tuh kabur. Kabur. Aku udah pulang. Balon 2000-an ditiup dadakan nongol biar aduh bukan emang aduh ada aja nih dagangan aku kalau diambilin tuh jauh banget. Oh no. Aduh, bocah